Y para uno con que estoy las tochas, canal era un etorri bueno Warships. Honeta da un chitería la batalla de la eta principios de octubre. Bueno, ¿qué? Este gauzacho. No, era gauzacho da ni direla ni eta bar. Bueno, ikusi korrika. Atzo azkenik lortu genuen agatu izatea eskutan. Armeriaren kondez nahiko belto doala ikusi izan izan. Beste alditan esaten dudan moduan eta askotan errepikatu dudan moduan kanala hau disfrutatzeko da. Ahalik eta hauek gauzak egiteko eta submarino txipioz orain suposatzen dut submarino erabiltzeko aukera duen kasu honetan katxalot dragoilu zango txinatarra eta beraz joango gara probatzen zer moduz moldatzen gara lehen da biziko aldia izango da urpekuntziak eraliko ditudala. Beraz, zer gerta daiteken jakitea ez da gauza erraza izango, zigarren tierreko. Bueno. Kuriositatea daukat submarinoak nola funtzionatzen duen ikusteko eta Son Goku Cachalo aventura astera doa従うだけだ。
敵艦営を捕捉。敵艦隊が優勢。我ら霧が負けるだと。タナトニウム反応。前方から魚雷が接近中。敵艦隊が優勢。我ら霧が負けるだと。
敵艦隊の勝利が目前だ。面白くない展開だな。重力子エンジン緊急出力フルパワーだ。敵艦隊の勝利が目前だ。面白くない展開だな。艦艇部に被弾、急激に浸水しているようだ。小賢しい。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。敵艦隊の勝利が目前だ。面白くない展開だな。エンジン出力を通常体制に移行。Bueno, era uno. A ver, Santa Elena. Espero que gustó que se suele, te tengo